عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث قال أمير المؤمنين قال قبل بفاوى الإمام البخاري قال يقفان الأدب المفرد أقول من مهاتنا غيرها ورقنا أدب تباني كيوا أقول من جمي مجلس تفشم كوريغا فشومه گوتون آگون میں کی مقدمہ گا ادب اخلاقا گولم ہورے وارا مهم واہ کا تبانی ذکر کفا اگوتون آگون میں امید کرامون ای آگون میں مفئی کیامون دا ہندوگا آگون میں نا دسوا کو میں ادب کا ای آگون میں عمل کرے چگوتوگا ہدینے کمگا اما حقیقتوگا آگون میں مقدمہ گا می اخلاقا به گتون دکفاوا واهکتا haduma kurmaki ei wara muhimukam mi fotuga algon menge diriulumuga beenumwa wara gina maqamutakuga amal qur'ane riveti adabu goy nota riveti goy islam deenuge hidaye wahaka wara tafsiru konge bohri aispa ema algon menge ummida ki dua ki allah subhanahu wa ta'ala alamen nammi adabtakun akhlaq libigatumuge tawfiq lebbum adi mi amalaki mi allah razataga qabul kuranivi alamenna hujjatek kamgawa adi alamenge maccabwa hujjatek kamga nulebbum migotum miedu algon men fashani al-imam al-bukhari vidalwani babur rifq madumatir kama madumolikan nangai babu rifqo are bahuga mikiyani madumolewuma maaf kuruma mihunna luifaseh kuruma basbunumuga madumolewuma adi amalu kurumuga ves madumatiruma mihunna kankan udagunu kuruma ruli gadanuvuma harukashi mihunna nuvuma misifat ei madumolewuma madumoli mihunna hitanawas madumatir esifa libigatu gumuge maikama behe gotun adi ekama barwala ubafawa minbaro bayan kurmattaka imam al-bukhari mitanga miwahaka gennawafani mige idikolaki harukarikama goiddunu kuruma adi awas aragat kankamuga goinnimmuga kankamuga viha ves avassaragat ei madumoli kama khilaf khameddame jehunima hamajheba ei madumoli kama gesi ekam bayan kuramattaka imam al-bukhari mitanga mi mahaka geneswami wani mi hunna madumolive mi hunna hittiri madumoli mihaka vum islam din bar wala kam bayan kur ei enage huriha maqamek diriuluge huriha kamegga diriuluge huriha mihunna eko diriuluge na dimama huriha baykaek adi diriuluge dimama huriha kamakai adiriuluge na dimama baneki dirun huri taketiya dirun nettakiccha medugalas madamatir kamaeko muamala ekorma bar wala fa wa kam bayan kurmattaka imam al-bukhari mi babu gennawa famwani me fortama hadith riwa kurabba fawani aisha radhiyallahu anha garihum اكمنا ودار وني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما عائشه رضي الله عنها عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كما ودار دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم के अरह बड़े बड़े गते यहूदी के जमात रहत अरबिन रहत में कियानी जमात गमियो दिहाय हमनवा कुड़ा जमात गमियो रसूल के अरह बड़े गते يفوق أميهم بني قالوا السلام عليكم يهودي السلام عليكم بلفظ ده واهن هم فتكن أولوال متكا ميهم ببناني السلام عليكم سام كي مر كليه منجي مچم مروهت
badu duwa me kurani kamfatun adoha mihunnan hiwume gotuga assalamu alaikum bunikam ingumatta yahudinnaki mi bas badalu kurabai ma kurin mihunge hunna sifa immi allah baalevi bas furtaka anwata mihunnan olwalume kankan mihunge hituga onna baymi abadu badalu kurabai bas eme kit quran allah wahi kurabani wa iz qul nadkhulu hadhihi alqarya yahudin nabani me allah taala wahi kurabime timangida wahi kurabime mi warha wannash fakulu minha haythu shi'tum irashabbat tibamim beenum echekkash beenum echekkash wadkhulul baba sujjada adi irashab wannash tibamim sajida qurahan dortakum وقولوا حطة نغفر لكم خطأ أتي تبامين بناشة حطة نكي فاف فسواد الباشة إرم الله تبامين فاف فسواد إنهم نكوري كما كي وادوني كيس دورا كنو فارمتين غري حنطة كيامو أهرمنا غوتان دبارة معنى كميون نكي أبدا اسمي أولوما لما بدل كرما ميكال مي أخلاق ما كوري بسنة باي إنهم عيس رسول الله صلى الله عليه وسلم أريوك بدنا وني السلام عليكم කාලෙවන මරුහුට්ට අස්සලාමු අලයිකුම් බුනිහෙන් හීවා කහල ගොතකම් මිබුණනි එහිඳුගා ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා මිවිදාලවනි ෆකාලත් එකමන විදාලවනි ෆෆහිම්තුහා තිමන් කමන ෆහංගිය මෙහෙම දෙක්කිවා බුනිවා ෆකුල්තු තිමන්න දන්නවා ෆීමේ අලයිකුමුස් සාම් වල්ලඅන කලියමන් නහරේ හුරි ලානතා මරා කලියමන් නහරේ හුරි රුඩියස් එකමන මිවිදාල قالت كمان بدالوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله حديث كربي مهلا يا عائشة عائشة همجي ايش دين يف حديث كربني إن الله يحب الرفق في الأمر كله هم فشورم الله لوبي وديغنوي هوريها كمغامس مادمولي أنيكم وسنا ميثانغ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha nge vidalwani e bas buni kombai e kale ifana me adama itare muslimuna me adatare nubami Allah bimmati ge lebbe me nubama khulugun ta hembuni yahudi nge hembuni ekam radduvi kaka sayyidu walad adam ge daringe me mai bekala adam ge daringe tere emme mai bekala मियाँ को रसूलुल्लाह सादिस करबल हामजे हेशे माडुमळि भाषे हमाकाशवरुंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोबेडी गन्नवै माडुमळि कम हुरिहा कमेक दें विस्ना आहारमेंगे मुस्लिमुन्ना देतरे आहारमें कांत कुरंजे ने कियनत अदि मुस्लिमुंगे तेरे मिस हेयोलफा मीहुं हेवा अमल तक लोबी कुरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत लोबी कुरा एकले अल्लाह के दीन मुळे मसक के कुरा में उन मडमळि वांगे मिंबर अदिमा बोडब्बे सुन्ना यहूदीन ना देतरे कंत कुरान कलेफान नुगतन अमर करे बीरुगा तिन कोबादि मुस्लिमुंगे हालकी मुस्लिमुंगे तेरें बहक कुशे कुरे विजियामो एमि हुन्ना देतरे अमल कुरन जहेनी किहिने वफी रिवायती एहन रिवायती गाइसवनी Rasulullah sallallahu hadis kurabani Aisha istajaba Allah li timan kale gfan vidal bime ya Aisha faqultu ya Rasulullah Aisha radhiyallahu vidal wani Allah ke rasul ay timan kale gfan ay Allah ke rasul ay awalam tasma' ma qalu kale gfan ni bani min buni bas qala hadu rasul hadis kurabani qad qultu wa alaykum nunake ibune ekam timan kale gfan was delli bime khale men navesse मागिना न करे एहन रिवायत गणने एमी होंगे दुआ अल्लाह हिजाब न करे बैतमन खलील फान के दुआ अल्लाह हिजाब करे भी एहम मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मी हदीस रसूल अल इमाम अल बुखारी मिता गन्ना फनी मी हुन्ना मट मातिरु मी हेगे फरातुन नेदे कम फेन्नेरा एकम एइना के हितुगा लागिन हारुकशिवे नोगतु मट मातिरु कंकमुगा मडुमैतरी कमाइको मुआमला मी हुन्ना देतरी हामिजेगे मुआमला कुराश मी निता अलगन में नैतुरा फाह कोल्ले कमे मी अलगन में तेरे सलाम गवास पय मी हूं मरा फरवा कोडकन अस्सलाम अलैकुम बुनायर अस्सलाम अबे फरही अस्सलाम अलैकुम अर फडवा कोडा गोतक ने नेगी कमुगा बेस हितुगा गोत मवेगे नो बय में पड़ एहनमस सलाम कुवा इरुगा
riveti gotaki ragalu gotaki mi shar'i kame ragala ikan korayta assalamu alaykum by far almanna warak gina far almanna atai jodu kollebe ei adi salam enno eya kiyani musafaha ko atai jodu korumaki ehen amale salama kiya almange dulum buna assalamu alaykum ege jawab ki wa alaykum assalam emma salam kurayruga hama ikane atum ain harakai musafaha koggen hama ikane ena salam ge matiyari darama sawabun olibena e bas ei emme muhimmoch assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ema kiyaru dua kiya ragalak yemmani farwateri kama ekko mi shar'i kam tatta ekamuge macca darumaya sawabu tartibu fawa kan bima farwateri wa jehene yahudin yamalu kuri emihungi gastuga ennama sawgon me terem barak gina faharuga gastaka nula hama ekani farwa kuda kurmuge sabun bay faru mi lafzuni gotak kiyatan hama faahagabe assalamu alaykum buna assalamu alaykum fasih bala assalamu alaykum salam ekam hutte allah ge hazratun tabami ayma mi kama dalil men hotta ka imam al-bukhari genna farak gina hadis wasfata utreng en hadis basfo aden itru riwayat gennamani an جرير بن عبد الله قال جرير بن عبد الله قارين رباب جنبه كليفان بدال به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربيه من يحرم الرفق يحرم الخير مدمولكما رفق مدماتركما مدمستكنن هيتيركم مدموليمم ومم محروم وجميعك هيو كان تتكم محروم وجه එගමානකේ එනාගේ දුනිය දීන ගහුරි හේයෝ කන්තත්තකු මඩමොලි නොවා මීහක හේයෝ කන්තත්තකු මහුරුම් වානේ මානකි හරුකෂි ගොයි දූනු කුරා නොත මීහොන්න අබදස් රුලි වෙරිකම් බාබා බස්බුණු මගයාමු අදි අමලු කුරමුගා හින් හරුකෂි අදි මීහොන්න උදබු කුරණිවි goittan honna mi honnaka hevennete duniya kos adi akhiratu kos mige idikol maane rasul sandis korabani madumalikama madumatirikama ki mikama mahrum wejje miheku hevkantakum mahrum maane hema mige idikol enage sifaga horejjinama mahrum wejje miheke enake hevkantakum misalaka hevkantakum edi dawat de mi da'i ಏನಕ್ಕೆ ಮೀಹೊನ್ನ ಬಸ್ಬುನುಮಗ ಹಾರುಕಶಿಮಿಕ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮೀಗು ಏನ ದಿಮಾಲ ಬುಣ ಇಚ್ಚಕಂ ಏನ ರತ್ತು ದಿನಿ ಹಾಯ್ ಗೊತನೋತಿ ಅಬ್ರ ಹಾರುಕಶಕ ಕಮ ವಣಿ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮು ಬುದ್ಧಿಸಲಾಗ್ತ ಹುರಿಯಕಕೋಸ್ ದಾಯಿಯಕ ನೋತ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಮ ಗವಾದ ಮಿಹಕ එකශීගම මිහකම්ග එකකොස් නොදකේන ඒක සබම් වරකින හේව කන්තත්තකුම් මහරුමගෙන්ද හදීස් කමි වාගොතා එහෙම කීර්ත කුර්ආන ග අල්ලාහ් වහී කරවනි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බෙහෙගතුම් ෆබිමා රහමතින් මිනල්ලාහි ලින්තලා අල්ලාහ් ලෙබ්බි රහමතික ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෙබ්බි රහමතික ඒ කලේග ෆාන එදානි වන්න මානක සහාබේ කරන මඩමුලි බේකලේ ගොතුග වලව් කුන්ත ෆද්දන් ගලීදල් ඛල්බි හින් හරුකෂි උලිගද බේකලෙක්කම කලේග ෆාන වීනම ලම් ෆද්දු මින් හවදි කලේග ෆාන වශාගෙන් මිති බේකල නොතිබී හේ මුති බේකලුන් තත්යබා මේ කලේග ෆාන වශාගෙන ති සහාය බේකල නුතිබී හේ හින් අරුකෂි බේකලෙක්කම කලේග ෆාන වීනමකයි එහා මඩමුලි කම කීමි උරිහා රිවිති කමෙන් එන ජමා කුද්දේක මඩමුලි කම හිත්තිරිකම් අනිකාට්ටක තවාදු වෙරිවුම් ඒ උරිහා හයෝ කමෙන් එන ජමා කුද්දේකම කේ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි හදීස් වස්ෆතකුන් අල්වමෙන්න දේහවනි කීර්ත කුර්ආනුගා ෆිරഔන් ගේ කාර්ය මුසා ගේ ෆාන ෆනෝම අල්ලාහ් තාලා වහී කුරබ්වනි ෆකූලා මුසා ගේ ෆාන හාරූන් ගේ ෆාන ෆනෝම එලා වහී කුරබනි ෆකූලා තිදේ බේකලුම් දන්නවා ෂේ ලහු ඒනාය කවුලන් දයිදින මඩමුලි කම කුබ්බස් පුනාෂ ලඅල්ලහු යතදක්කරු අව යඛෂා ෆහරග්ග හදුම කොෆ බිරවති දානේ මඩමුලි කම කෙත්තරි කම වාහක දක්කාෂ එනකි ජබ්බාර ෆිරෞන කි බොඩු ජබ්බාර එනා එවර් ජබ්බාර කම දින් දුනියක හින්නෝ මිහක වෙවේනේ
එයා එක සල්ලා වහී කරවේ එනාදේතරේ මුආමලා කුරායරුගා මට මොලි මාෂ මේ ෆිරාඋන් වහකේ ෆිරාඋන් එන්නම වෙස් එනාය අදි මේ එනා මෙදුමි ගොතන් අල්ලාහ් වහී කරබීරුගා අල්ලාහ් කියමන් තෙරිවා අලුන්නා අදි එලාහම ඉමාමති බි සෝලිහ් අලොන්ගේ حالතු මුආමලා කුරුමුගා මා බොඩන් අල්ලාහ් ගසතුගා බොඩු කමෙක් ගොතුගා මේ කම් වෙගෙන් දාන දැන් එෆෝගා ඉමාම් අල්-බුඛාරි හාම ඊතුරු එහෙන් හදීස් බස් ෆොලෙ මෙබාබුගා ගෙන්නවා ෆවේ මීගෙන් ඒච්චකි මඩුමොලි කමකි මී හත් බාබු ගන්න මි හුරිහා හදීස් තකින් හුරිහා මකාමෙක් ගෙස් බේනු ප්‍රථම හදීස් කෙසයි හුරිහා කමෙක් මඩුමොලි කම් බේනු බේ ඒ අල්හම් මෙගා ආම් හුරිහා දිරුලම මෙගා හුරිහා කමෙක් ගා දවතුක කමුගා වියස් ගණවික්කුම කමුගා වියස් අදි කියවාදිනු කමුගා වියස් අහුරිවරිනා මුආමලා එක්කුම කමුගා වියස් අදි මිනෝ මෙස්ෆෙගේ එක්වරිනා රහමත්තරිනා අදි දෙබස්වා හිදුගා කමුගා වියස් හුරිහා حالتගා සුරුහේ حالتගා සුරුහේ حالتගා මඩුමොලි කම කීවර මුහිම් මුසිෆයි ගාගා දැන් අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි ඊතර බාබ ඊතර හදීස් බස් ෆල ගෙන්නවනේ මේ බාබුගා උම්මු දර්දා ගාරි රිවාව ගෙම්මනේ කරේ එකමනා විදාල වනි අබු දර්දා විදාල වේ අනින් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරි හොන් රිවා කරබයි කරේ ෆාන විදාල වේ නබි හදීස් කරබියේ මන් උතිය හද්දහු මින අර්-රිෆ්කි ෆකද් උතිය හද්දහු මින අල්-ඛෛර් මඩුමෑතිරිකම් මඩුමොලිකම් අනකාට්ටක මඩුමොලිකම් දෙවෙජ්ජ මීහකා ෆහේ අමකෂවරුන් හුරිහා හේවකමෙන් එනා දෙවිච්ච ෆකද් උතිය حظه من الخير هيو كمගේ නසීබ එනා ලිබෙච්චේ ඒ මානකේ මඩමොලිකම්ගේ සබුන් එනාගේ දුනියා ආඛිරතුගේ වරක් ගින කංකම් හේව කංකම් එනා ලිබිදේනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දෙව්වානේ ومن حرم حظه من الرفق මඩමොලිකම් මහරූම ෆවාමියා අනකේ හරුකෂි හින් හරුකෂි මාෆ් කරුම් දුරු හිතුගා රුලිවරිකම් බාබ්වා හදානත්තාල මුන්දබු මිෆද සිෆතන් හුන්න මීහුම් مفاد صفتهن ميه ومن حرم الحظ من الرفق فقد حرم حظه من الخير هيو كانت تنغنا محروم وجه එම මේ හුරිහා කම මේක එගේ එච්චකී එමිහෙක්ගේ මඩුමොලිකම් අනිකා දෙතරේ ඔන්න හිත්තිරිකම් ඉතුරු ආකොම්මේ මින්බරකි එනා අල්ලාහ් හසතුගේ නාගේ නසීබු ඉතුරු කොත් දෙන කමක එනාගේ නසීබු ඉතුරු කොත් දෙන කමක මේ කොම්මෙහෙම සහරමේ මුස්ලිමුන් ගෑගා harme komme mes harulab vanjehe maayvegemba sifa emmi den e for rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani athqalu shay'in fil mizan ga me baru itchaki mu'minu alage yawm al qiyamah qiyamat doga husnul khuluq yo vegemba akhlage wa inna allaha la yabghadu al fahish al badhi hama kashawaram allah subhanahu wa ta'ala kofa wodiganna way basmunuga fahish mihaya amal kurumuga fahish mihage ehami amalaki mihage madamolikam dakkolla kamekkam baingil meri bidalwani fahish wahaka dekkuma amalutaka ki mihage madamolikam dakkurane kameke ehami hadis basfolon egigen da ichki mihage gaga මඩමොලිකම් අනිකා ආදේතරේ ඔන්න හිත්තිරිකම මේ මඩමොලිකම ඔගාතරිකම් එයි එනා එකක ඉතුරුවා කොම්මේ ඉතුරුවකම් අල්ලාහ් හේවකන් තත්තන් එනා කිබාක ජමා කරපා මීහෙගේ ගාග මීගේ ඉදිකොල හොර ජීජාම මානකේ මී රිෆ්කු මඩමොලිකම් නෙතෙ ජීජාම මීගේ මච්ච තර්තිබ් වගෙන් අන්නාන වර ගින නුබෑකංක ඒගේ තෙරේග හසදෙවරිකුමා රුලියාවමා දෙංගොස් මීගේ තෙරෙන් උෆෙදක ගන්නානේ දෙබ ඔඩුවමා අත නොබෑ කන්තත්තකෙන් ඒගේ මච්ච තර්තිබ් වානේ ඒ මෙන්න හොරි ආයෝකමක මහරුම් වෙච්චේ එමෙ හොරි ආයෝකමක මහරුම් වෙච්චේ එහෙම මී සිෆය මී කම බාර වල වාෆ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉස්ම ෆුලත වතරේ සිෆුලෙන් අර්රෆි ඉලාහු ලෝබ් වඩ ගන්නවා අලොන්ගේ සිෆ ජෙහි ඉලාහු ලෝබ් වඩ ගන්නවා අලොන්ගේ සිෆ ජෙහි එහෙම කුරීක හදීස් කැසවනි ඉන්න අල්ලාහ් රෆීකුන් යුහිබ් රිෆ්ක අල්ලාහ් තාලා ඒ රෆීක ඉලාහි මඩ මොලි ඉලාහුගේ අර්ථකුන් නට්ටකාවකා තෙල් ඉලාහිකේ ඉලාහු ලෝබ් වඩ ගන්නවා අර්ථකුන් මෙස් ඉලාහුගේ අර්ථකුන් නාමේ දුගායි ගොත අමල් කරා අදෙන් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි බාබුක ඉතුරු එහෙන් හදීස් වස්වල ගෙන්නවා අබු බකර් බන් නාෆිඅ් ගාරිහුන් රිවාවගෙන් මණි ඛලීෆාන් විදාල වණි ඛලීෆාන් ගස්ස නම් ෆුලකි ඉස්මුහු අබු බකර්
ege assu nam fulaki ekalefan ga assu nam fulaki Abu Bakr kamuga vidalwani al-Imam al-Bukhari maula Zaid bin Khattab ekalefan ki Zaid bin Khattab ge maula yani ki minimum kuri ale qala sami'tu Muhammad bin Abi Bakr bin Amr bin Hazm Muhammad bin Abu Bakr bin Amr bin Hazm vidalwani ko ngadu esri me qalat amratu ekamana vidalwi qalat Aisha radhiyallahu anha vidalwi قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث کو یہ اقيلوا ذوي الهيئات عثراتكم اقيلوا ایک معنی کی تبامهم عفو قراش معاف قراش تنمس قراش عثرات ذوي الهيئات تبامهم گترے تبے ರಂಗಳು ಹೇಳಫಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಸರಾತು ತಕ ಮೀಹುನ್ನ ಕುರವೆ ಗೋಸ್ ಕಂತತ್ತಕ ಮಾಫ್ ಕುರಾಶ್ ಆಮುಕೋ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹೇಯೋ ಕಮೆ ಗೊತುಗ ಬೇರೆವೆ ಮೀಹೆಗೆ ಫರಾತು ಖುಷೆಫೆನಜ್ಜಾ ಮೀಗೆ ಇದಿಕೊಳ್ಳವನ್ನ ಹೇಳಫಾ ಮೀಹೆಗೆ ಫರಾತು ಎನಕಿಸ್ ಇನ್ಸಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇನ್ಸಾನಿ ವಂತಕಮಂ ಬೇರನು ಕುರೆ ಕಲುಸ್ ಗೋಸ್ ಕಮೆ ವಿಜ್ಜಿಯಾಮು ಅಫೂ ಕುರಗೆ ಬದಲುಗ ಎಮೀಹೆ ಕು ಫದೀಹೆ ಕುರಮ ಎಮೀಹೆ ಕಂ ಎಚ್ಚಿಕಿಯುಮ ಮಿಕಂ ಕಮನ ಕಮ ಹದೀಸ್ ಕಮೆನನಿ ತೆಬಾಮೆ ಹುಂಗೆ ತೆರೆ ತಿಬೆ ಜವಿಲ್ ಹಯತು ಗುರಿ ಹೇವಲ ಫಾಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಹೇವ ಕಮೆ ನೂನಿ ನುಫೆನ್ನ ಮೀಹುಂ ಹೇವ ಕಮೆ ಗೊತುಗ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೆಗ gabulu kurayinwata mislange tere hewg bayge gotuga belifa wa mihum ilmu gahulwarina aluwerinna mimismihum ge faratum fenna kantattakan afu kurash ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitaga mi hadis baswal imam al-Bukhari ge nawafa mi wani madumolivum nanganewunu babuga hittirigum nanganewunu babuga esawaki ඉන්සානුන්නකි කුෂං ආරාගන වේන බය කුකුර වේන බය කුන්න කුර වේ එබ්බස් ඉන්සාන කුනාන්න එනමස් ආමුකු ඉන්සානුගේ තෝබියතුක මිහුන්න කවති හේව කමෙක් ගොතුක මතීග දායම් වේ හුන්න මීහෙ නොත කාම් වේ හුන්න මීහෙගේ ෆරාතුන් ෆෙන්න කු වර බොඩු ඉච්චි ගොතුක මිහුන් දෙකේ වර බොඩු ඉච්චි ගොතුක ෂයිතෝනා දක්කා දෙමස කුරාන් එනමස් රසූලුල්ලාහ හදීස් කරපනේ මින්න මාෆ් කුරාෂ් එන අෆු කුරාෂ් ei hittiri kamuge sifayke aden al-Imam al-Bukhari ituru hadis baswale me babuga hadis ke nawafawe Anas ge faanu gari ekale ge faanu vidalwani an Anas an nabi sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam ari riwa kara ekale fan hadis kurabi qala la yakunu al-khuraqu fi shay'in illa shana ekhamegga madumathirikan hittirikan nekkamegga vejjiyama huturuwaana ekam mane ki ekhamegga ihsan terikama amalu kurumuga ihsan terikamuga gonne tijje kamegga vejjiyama ekamaki waran huturu kamaka begendane duniya adi dini gotum kamga duniyawi gotum berikamga ege mane ki badalu hifuma ihsan terikamuga idikolo माने कि इंसान तरकम के इदी कोलो सिफा लिबिगतुमा की मी हमदु लिबिगम मा सिफा नूने मी हमदु लिबिगम मा सिफा नूने अरुकशिकमा अनि मिहा बदलु हिफुमगे रूह मी सिफा की मी जहिज कमगा वानमा एगा वरं हुतुर सिफा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरं हुतुर सिफा के मी ला यकूनु अल खरq fi shay'in illa sha ekhamegga madumathirkam rifkuge idikolo sifa hurejjana maneki madumathirkamge idikolo sifa harukashikama badalu hifuma mi sifatan emiheke gaga hurejjakamga wanama eke fahum enage kurimatiwa ekanta enage kuramunda kantan e waran huturukama kavvegendane wa inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fahamaka sharun allahi rafiq ilahi madumoli ilaha baltakunattaka ogavanta ilahake rafiq mi allah subhanahu wa taala ge namfule ilahu ge namfulen ilahu ge mi namfulun sifa libigat sifa vegendani madumathirkama madumoli huma ogatirkama rahmata awas aragatumun durheli uge mi sifataka
mi namfultakon dalil kurani mi namfulan dalil kurani ema Allah subhanahu wa ta'ala ya rifqun wa tarafiqu mi sifa nota mi namfulan libegen ba kam mi hadisun agon men ingende adi ege iturun Allah subhanahu wa ta'ala mi sifa fulo inna Allah rafiqun hamakashon ila subhanahu wa ta'ala ogawante ila madumala ila galtakonataka madumala ilahike ogater ilahike yuhibbur rifqa ila altakun gigiben ila lobi wadi gannawe e altakun mes sifa libigat ilah ga altakun nameduka ema mi Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ga altakun ge deke ilahu lobi wadi gannawa e ilahu ge e lobi wadi gatum hodumavva mage mi altakun ngogater altakunna rahum kurun altakunna dilati ehmege mi hadis wasulaga mi gutan aiswami bani ehen riwayat gato barani ga iswani jabrir ibn abdullah gari riwayat bani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye inna allah azza wa jalla la yu'ta ala ar-rifqi ma la yu'ta ala al-khuruqi allah subhanahu wa ta'ala madumoli buma debbafa ve madulunga idikolu harukashikama hituga ruliverikam bevuma mikantatta kan nudevvaha bodati heyokan Allah devve madumoli bumuge misifali bifawa mihunna wa idha habba Allah 'abdan a'tahu ar-rifqa Allah aliddike lobiyodi ganna fikam ga banama emihekan esifai devvane ma min ahli baitin yuhramuna ar-rifqa illa qad hurimu gege ahuluverinna mi sifan ulubejjekam gawanama nota mi sifai mahrum ejjekam gawanama mi sifai mahrum nowane mi mahrum nowane gotaka mane ki ehin hiyo kantattakum mahrum kollane ene ki hin harukashi mi hekkam gawanama badalu hifaruge mi hekkam gawanama ena warakina hiyo kantattakum Allah mahrum kurabban ehma mi sifai ki Allah devvyala ka devva sifai madu molekam ge sifai kuriga besagon wane bay riwayat takiyawafa rasulullah sallallahu hadis kurawafa kama inna Allah ta'ala qasama al-akhlaq kama qasama al-arzaq Allah subhanahu wa ta'ala akhlaq sifatan bismani baswa fa rizqu baswa em madumoli kama hittirikama maaf kuruma hituga hidq me arabe me kiya hiqd ruliverikam hituga furwaga mihege faratun kamevima ekan abadum hituga baambage ngola mekin hiqde eves mubasifa mige rifquge idikol sifai madumolekam ge idikol sifai warattana mastaza hitege ahulu veriyaka va islam din gowalam adin al-imam al-bukhari adibes mibab ga ituru hadis wasfalem mikam dalil gannaw mattaka gennawa fabe dem migenna bayin hadis wasfutan aiswani emihigge kaga mi sifatan horejje nama mi madmoli kama gendane sifata kawaba sifata goton abu sa'id al-khudri widalwani qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashad haya'an min al-adra'i fi khidriha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki zuwan kawinya hame forafawa anhin kujjaka vreng manaki geega forwegen onna kawinya hame forafawa kiriya kawinya hama forafawa zuwan anhin kujjaka vreng laduveti bekalike ehma astu hagigatuga insanu Allah heddevi gota bala erga anhinunge laduvetikan Allah labba fa hasukum yumraddar boda ename salgon menge terega mihar mi by social media ga mihunna by wasilattakuga mihun faalave dance ko goggota photo naga eki kantattam mige tere wadegatum gesawgon algon menge tere gina oktunge ma bodo laduveti kamen hore kama astu Allah heddevi mi waradda ladu ganna by gotuga ba mihun ruma waane got enam sabi ho tobiye badalu efa mi ha mi zamanuga mi wani em rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa mi kurebeni ekalege faanaki laduweti bekaleke kaawinniga umara fora angin kujjago niwae fon angin kujjago laduweti wawara vrem boda laduweti beka wa kana idha kariha shay'an arafnahu min wajhihi ekalege faan laduweti kan honna min marum ekalege faanu kamaka nurhijjiyam ekalege faanuge muunu matin timam bekalonna egene eka
tayfan nuru hejjika ngeen al-imam al-bukhari miwahaka mi hadis mita gennawafa mi wani mi babuga laduveti kamaki miha madmoli kama hittiri kama gengoste sifatahuge terega himenene sifai kamuga wati nota e sifaya gengostene sifai kamuga wati ladu hunnan wane aden efa al-imam al-bukhari tur hadis basfule gennawani mi babuga ibn abbas gari hun ribabe gemwani khalifan vidalwani ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qal nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis koreviye al-hadi as-salih heyor yangalo magegga wa mihaya egmane ki enage diriolumga hori rasula rasula sunnata Allah rasula inge magun ena mihige to masiko dualu feshegin nidendes kuriha kamis Allah rasula inge bigota ulebeto migota masakke korum ei hadiyus salih ribetu egemwa hidayatuga wa mihaya wasamtu adi enage kibaga heyo sifata faalwa mihaya samtu mikiyani insanaage kiben faalwa heyo sifata madumolikama madumatirikama laduvetikama saaftahirukama dengosa avas arangatuna horiya heyo sifatake limfawa min samt ifada sifata limfavuma wal iqtisad kuruma egamane ki medumin ikhtiyar kurum komme kamegas huriha kamega hingumugaves diriulumuge fembaru gaves komme kamegas medumin ikhtiyar kurumaki ei juz'un min 70 juz'un min an-nubuwwa nabi kamuge hajjiha gunage tereng ebbaye nabi kamuge hajjiha gunage tereng ebbaye mane ki misifataka ki mi nabi bekalunge sifai misifata libigatmaki nabi bekalunge sifai ege maane ki mi babu gal imam al-bukhari mi hadis ke nawafa me bani mi banon sifataka ki mi madmolikam ma miha sifa kodduwana to madmolikam ge sifa miha gen gostene sifataka ke rasula dinu ga inge gotan uluma emihe kibaga madmolikam ladwetikama avasaranu gatuma mi sifatan hurma mi kantattaka ki mi ei ena madmolikam gen gostene sifataka ke mi adi nabi bekalum sifataw terege himene sifatake adi sal imam al-bukhari babuga ituru hadis wasole gennawafa me wani aisha radhiyallahu anha garihum talef ekamana bidal wani kuntu ala ba'irin fihi su'ubatun timan kanege fan timan kamana bimwe da jamalega undagu jamal ichsaki bay savari ki tankole mudagu wana ichi control ko hinduwa ඒ දතුරු කුරමට්ටක ඒ කණ්ඩායලිෆාවා නිසාමකුන්ගේ අමල්තකේ කොරියකස් කුරියන් එහා ඒ ගුණාගත දතුරු නුකුරාච්චි මිකහල උදව් කමෙන් හොරි ජමලෙක් ගතිමන් කමන අබීමේ ෆකාල නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවේ අලයික බිර්රිෆ් කයිමනා වනි මඩුමෑතිරිකම එහෙ රිවායතකුම් ෆහතුන්ගේ බාදහා මීරිවාය ඉතුරු ලෆ්සකුම් e lafsun engene Aisha radhiyallahu anha eti undagu wima kuriya gendum undagu wima ekamana mi kurakama ki ega jahani by far ga by janawaru ichi control kurumattaka jahan egotam mi jahani jahima rasulullah hadis kurabani alayka birrif kamana apani madumatirume fa innahu la yakunu fi shay'in illa zan e madumatirikan ekame gananna ekame zinatter nawagota wala yanza'u min shay'in illa shana e madumatirikan naiswiyamo ekame huturu vegendana eha mitaga rasulullah sallallahu bayan kora me madumolikan madumatirikan yannan cheni ama ekani insanana ekani janawaru takas me madumolikan annen jehekam bayan konattaka imam al-bukhari mitanga miwahaka huriya kamekka janawari kanyen algon me hifa gengule takit misalaka algon me quran gengule kame mi misalaka phone ngich bay faharga en chigina ngesabu phone slow eh bay mi kalami madumatirikam gesifane mi rulika damana mane huriya kamekes madumatirwa khetteriwa emiyanna huriya kamekes
adi mikama mi baawaki mi waratana asbaben hama ekani insanu kanyenno janawaruge wahakami adi annana hama ekani ena gingule laangingule takiccha mi huriya kamuge smart maithirikan annanje madu maithirikan annanje ena hinga hinguma gayya ulangu uduvwa duvuma gayya mi huriya kamekes aden mi gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani muamala ikurahinda komme maqamega komme kanges madu moli vash madu mathiri vash harukari venu gannash Abdurrahman bin Saad Saudi ke boda ilmeriye avana me koriga swani bay wahakata mi fakkiya iroga genesfa ekage faanu ge arihun aiswa riayate genota wahake gaiswani fariga magmati ganota mi ngolomuge terega himarega zuwanako datur kuramun dia iruga e himare ha kiyamantar himare thalani meti kuriya gennam kuriyan node jaha jehiyas nodani hama kuriya den shehu me gunani alayka birrif tiba wani madmayatirkama ekkoda den ena me gunani shehe mi madmayatirkom mi bunage mi himare nodwane mi evra no kiyamantar ichken den shehu gunani den faabah timan atadi barashat den shehu ega madu mahathiri kama ekkon ege laganu gehifangen dam fashima mihir dani hama hima den ehena bunaniye eyavsenge je shehu akkona eyavsenge je shehu hama shehu bunagen hadafiya harman bunage hama nowe ego miga asso shehu bunaden beenu wa ichki dalil tam megotan aishurima janawaru ittisa dekeres muamala kurar madu mulikan aisya rivitimana ekam e yagin kamike me rasulullah nabawi irshad adan al-imam al-bukhari advisitro hadis baswale mubabuga gennawa fabe mubabuga fahu hadis baswale gennawa fani an abi hurairah radhiyallahu anhu abi hurairah radhiyallahu anhu gari ribawe gembe kalefan vidalwani rasulullah sallallahu hadis koravi iyyakum washuhha dahikam intiyadam harakat rewash fa innahu ahlaka man kana qablakum fa yamakasharun dahikam ki eyye kurige mihun halaku gen dia kamaki mi kuriga wani wakim babin al-imam bukhari gennawa fa shuh me lafz dahikam shuhha yakimi dahikam ge mati daraja dahi mikiyani bakhilukam mikiyani ilmari tafatu bayan kurabani shuhha yaki ei miha ena kankan libigatuma warad dahivetima libigatuma libu foyin etchen heda kuran mis dahivetima heda kuran ena bakhilwa එච්ච ලිබේත ලිබිගන්නම් ගදාලා මසෙක් කොෆා ලිබුණීම හේද කුරන් මුබ්බාර කුරන් බඛීලු දහි මීහායකි එනා කොම්මෙන් හෝදා කන්නේ වර නූලෙන් එකම ලිබේ ෆෝන් එච්ච හේද කුරන් එනා මුදගුවාන එහෙම රසූල් සතිස් කුරෆනි රක්කා තරිවාෂේ ෂුහ් දහිවතිකම් මන්නාන වරගිනකම් හැම මුදායකන් timali ufur ilme bes ane miha for kodde ane miha libedanet dahiveti wakam gawan amige tere wana hebe ilmu werin hadis riwa qura iroga bes imme furatama riwa qurani arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai hadis evves miha imme furatama hadis miha ka kiya denya e hadis kiya devar kiya den mi hadis hamakashwar الراحمون يرحمهم الرحمن رحمان وانت اله رحم كرا فرايتك رحم كربي تبامهم بيغاهل من الرحم كرا شيرم عالم توغ رب رحمان وانت اله تبام من رحم كربا اي علمك مقامك ابيكن فرتم حديث ميك كيا دنيا اي سبب كينا علم لبين मेदुवेरी वाले में बड़ सबब की मिस्तेक उन्ना कुरा रहम कम गवा एम हदीस के सनद का इस्तेमाल एम फुरत महारे आडो मीना कैरिंग आडो हदीस के में कोम में राविय को से को तबदा एम दाहिकं ऐसाने एमी हकं एगेच फोर को दिन मगस अदि एम मदीनति कम के तेरे में ने एना एगेच गनका किया दिन फोर को दिन हमें को तम मुदाबिस मसक्कत कम सोनर कम गाबिस ए दाहिकं ऐसफा हदीस को रबनी तेबा में रखा तिरवाश ए दाहिकमा فإن أهلك من كان قبلكم فاتباعهم الترين غريغ يسبت يميهم هلاك وجندي هم بجن एक सबब सफकू दिमाहुम एमिहुं के लेतंग मोहरुए दहिकम वक़तउ अरहामहुम एमिहुं के रहीम के गुण तक कंडाल रहमे गुण तक कंडाल
والظلم ظلمات يوم القيامة أنيا وريكما كي قيام الدوهغا أنتيرتك فدا إتشكي أنتيرتك فدا إتشكي إما الإمام البخاري ميتاغا ميواهغا ميبابغا ميجنوافا ميبني ميسيفا غاهيوه كتي كاموغ صفه لبفور ميها كي مدمولي كاموغ صفه لبفاوا ميه نوكام بيان كوت مدمولي كاموغ صفه لبفاوا ميه نوكام مي داهي كاموغ صفه يكي مي ميها ميماكا نوتا ميا خلاغا ديوم هرس الانه صفه كان بيان كورو أدين الإمام البخاري باب نموالا فإترو باب ميا غولي إترو باب جنواني باب الرفق في المعيشة ديري ولمغا مدمولي مولي ديري ولمغا مدمولي مدماتير إيه معنى كي إنا ديري ولمغا إنا أولي ولمغايا إنا هيغا هيغمغايا إنا هدوم لا لمغايا إنا كاكيو مغايا ميهوريها كمغا مدمولي مغا إيه معنى كي مدومين اختيار كرو مدومين اختيار كرو فروا كوتا كرو منتي إسراف كرو منتي ميكما دليل غنما غتون الإمام البخاري جنما فني سعيد بن كثير غاري هون روايه كلفان بدال بني كلفان بابا حديث كره في بدال قال دخلت على عائشه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها غاري من كلفان ود بداغتي में فقالت هذا كمنا بدال امسك مدكلا نوناش مدكلا حتى اخيط نقبتي تمن كمنا गे हरवाळु फहालंदिन मडकुराश माने हरवाळ हलाकु फंतन कोले फहाल فأمسكت تمنا مدكوريمه تمنا مدكوريمه دين يفو بدال بنفيمه فقلت يا أم المؤمنين دين تمنا دنافيمه أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا تمن كلفا كمناتي كورا كانت تمن كلفا نكمه كمناتي كورا من كانت مانك هلاكو فكيدم هلاكو فانتن كل فهالا ميكم ميهن بنفيكمغا وانا ميكمغا خبر ديفينما ميهم بنانه كمناتي ورد داهمي هيك ميهم بنانه هيدو عائشه رضي الله عنها بدالوني قالت ابشر شأنك ابشر مسألة تيهن تكنت قراش هم باي روايه قيسون ميهم دكاوا هكن بلاش ميهم دكاها ميهم بلا بنتكن بلاش دين يفور ريتي بس ولا بدالوني انه لا جديد لمن لا يلبس الخلا هلاكو وجن فهاجن پچولو فهاجن بداگن اچل نولامي هكا اچل لي كما كنوا اچل لموگه شعور نانناده اگمانه کی وتا الامام البخاري ني گنوا فامي بني ديريولو موگا مس مඩමාතිරි වාංච මිතුමින් ඉختیار කරනවා පොඩාකම කිබුවේ රකම දොරහෙලි වාංච හේනේ එහෙම මිසාලක මීහකු එහෙම ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා බස් වලක මෙවණි මීහකු මිසාලක මී අරණි ෆාවානක එනා මේ අරා ෆා වර දුව හොයනා මේ අර ගින දෝ වර දුවස්තක ෆොයිද කම්ෆත් වෙන් හලාක වෙන් දියාම දින් එනා ආයිච් ගතිම එනා ගන්නනේ ආයිච් ඒ එරුමුගේ ෂුූර් එකමක අබදුස් එච්චි බදල කොක්කොන් හොන්න මීහක දුවාගස් ඒ ෂුූරෙන් නාන්න ඒ අසුමිතා මුරාද ආයිච් දුමුගේ ෂුූරෙන් එනා කන්නාන්න අච්චලු මෂෝරන්නා එච්ච භාවයෙන් දෙන්නා කොලා මිහාත්ත එවාක මිතාංග යන්නනි එවස් මඩුනාතිරකම් විතරේ හිමන එකක් තවාදෝ වෙරිකම් මිය අන්න තවාදෝ වෙරිකම් අදින් අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි හා මිබාබුග ඉතුරු බස්ෆල ගෙන්නවාෆා මෙවණි ඉතුරු බාබේ ගෙන්නවාෆා වනි බාබු මා යුතල් අබ්දු අලා රිෆ් මඩුමාතිරවා මිහුන්නන් ලිබිගන්දා හේයකන් නංගත් බාබු මියාබුග ඉන්නේ හදීස් වස්වල ගෙන්නවාෆා වනි අබ්දුල්ලාහ් බින් මුගෆල් ගාරි රිවායෆා රිවායත නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවාෆා වනි ඉන්නල්ලාහ රෆීකුන් යුහිබ්බුර් රිෆ්කා අම්කෂරම අල්ලාහි මඩුමලි වෙගෙන් බායිලා ඒ ඉලාහු ලෝබි වඩිගන්නවයි ඒ ඉලාහු ගතකුන්න මඩුමලි බුම වයුති අලයිහි මා ලා යුතා අලල් උනුෆ් harukashi mihan nudefa maagina heyokan tattan Allah subhanahu wa ta'ala emihaka tevane ay Allah ge lobi wodi gatun libuma vore bodu kamen inna Allah rafiqun yuhibbur rifq Allah yoga wanta ilah lobodi ganna way ilah gatukku gotakkan takku mane ki mihun nan oga teri madu mole hittiri maaf kura hittaza thanawas mihekam ga wanama Allah emihaka deke lobi wodi gannawane එහෙම අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි මේ බාබතක ගම ගෙන්නේ ගෙනස්තෙවි මේ
mistaqunna meduga muamala kurumuga madumolivum nangai baabutake ekama golon hori wala baavaru hadis waswultake adivasuri bay baabuta bina fawri hama mikama golon hori bay hadis tak genawattaka genasawa bay baabuta ema du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala alannaki hawassaha bas qabul kuraba kam gala lebum Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.